Jual soal kamu di sini di Gombang pulang penahun. Terus soalnya protokol namu. Saya tuaka untuk nama-nama basa-basi. bagus. Orang yang mau perhani untuk berita Kalau ada nih, orang pasangan sendiri dua nama dokter. Tanah yang baru, hornop dan marrobian. Pol-pol nggak bisa kalau tuh hari. Saya amat tadi pertama tetap nama Leon akab basuna. Di Leon mati kamu akab basarian nama Mut. Soalnya masa kamar dong belakang. Sindori Pardita. Asal dapur sama dengan DPP, tidak hanya review, bilang keberharapan. Bagus itu plus pendukung rumah kuasa. Marga Tabak Alang sunang sikap Huwa tami Tua ulang nami Don derajat ulang nami Partikenon Kupasan tayo Ito hamuna Alang purnami Bernang melati Nomor-nomoran Yang pwede tapi soalnya menghubung suara hawa. Doa namun itu. Doa namun itu jomblo. Ada yang bisa kalau kau lah. Lawan apa tak perlu kalau sebagai satu, aduh tidak. Hindi masuk pag-ulang-ulang pangalaman. Iba't dia kain ay pasok namin dapat perlagay. Atong kasamaronya ragay iko-iko mapasok-pasok. Iba itu. Ay murang mangani asarani maragay. Durante itu, dia jawab tahu.
Tadado kamu anak raja naguguna jangan untuk pasari. Ipatareo kamu lo dinaro kami. Ima nang ripun pakatayota di hulu Istopol. Roma kamu di pernokon matanya ron. Ima mangalap berungami nagabe pagdemu. Ima tutup raja nami. Anakmu na ini nagabe nami. Asam dia matutu dohonon di tanggal mis topuna Roma bulu tua. Di baru nami peta si kopananya no anak beris burbe torok akta na isaruma tua. Ma tutup. Di sini pas hatamu dulu pinggan naho doh bor 1.000 doh lebatian doh ringgit situ suara ima dengan mumpar yang muna lama dapat kami anggia matu cuma masuk mata di bata binong hot matal perbagason baru nami do anak muna di son boras pirim matu tutar dini baru do hela nang kita saluhurna di son debatian asal terma pagawian terma pakorasan di son ringgit di suara cuma dan anak tajulan neon ari asa tak kasma sa solu satu di garas nunga sa do jalo kami ima tiga pasu do borspil do debatian do ringgit di suara debatama pasaton gabi ma jala horas Ma tutup. jadi tapalo asma tapawro maburuta do rohan ringgan jadi ngayas berohanami ya kepartikianon kasahat be wala tema Anak dohot parumen nami ala dius nami hindi pinasapui ulanon hanggang si tongkol di dulo ni Raja Lima menjalo pasu-pasu pagkakas sa Liteon ima anak dohot parumen nami nuwain pesa daw hindi ulaw ta nang turon nami magtutulo nami anak dohot parumen nami may ma hanggang tutubo yama hanggang marunay may may paruman namin na mujak di julo namin. Asa ulo po kami at orang sumat namin lobe. Ima, paso-paso siya Tuhan marhiti uning-uningan ng anong pera-rajay. Asa na ikaw malitik niya agad na namin. Pangarani ang polisi. Isong, nung natapak kami kepada po namin na jataban ko. Hinahutong muhabi anak doon paruman namin. Raja ni permusik pada namin asa anon manangahabi upang ito namin gani mahuman ulima kay kabupan atong raja namin raja ni hula-hula raja namin nung mahulas mga namin inahulat ko isulo namin anak doon parumen namin yang kamu politik ini habi ang katulang wala yung pagdikyan noon di habi majolo magulong majolo raja yung pag-yasuma di raja yung na mga ating mau lihat jadi tapi majo aka ancang-ancang sauna sara amang namalo panidang na susupang lomban na tago amang panguloy na siyang marmahinuan nuay pe nung aluluhan di papadna po namin si Raja Tabatua punte margana doot Raja niya mang baro namin naing manotor mahami mangulupulubi makalason ima yang nakon namin na mardonga saripe dohot parumen namin di bahasa tikyon at mamang alas debatado sa luhut na ulan niya kapaso-paso ang dia dilihat Tuhan patikian na yun dotrohan na namin
Adu-adu majoto mata di bata. Makalasong pardongas sa ripion ni anak dohon parumen nabi di basat tikyon. Asa siajur mula-mula siajur mula topa. Bedamang ma godang mula-mulai. Asa rumah di godang sopa. Ima tutu nga mula-mula di mana pandai namin. Jangan di pasar to sopa na dito matarali na to sa ibalang tomata di bata tertumon. Nuwain pe. Jelas di rohanami pong parang po namin raja tablatua rakto puro pere di basa itu. Asa tu melihat penggabian lihat perhurasa. Terlumubi man di pengantin baru. Asa pokso ni ada di situ juga. Asa juga na tanuliat nilai pikir palsu. Asa ringan kami mengalihat asa lihat penggabian perhurasa. Andian kebatama mana masing-masing. Baik nak kodang lihat ini atau lihat kami. Suara kami do anak do parlemen. Iya. Dulu bapak di depan bapak yang dari Wakati kita mengikut di perdomaan salibio di anak dohot parumen kami lihat bagaimana lihat paparfurasan asa hot soalnya dihadang di situ tua asa nipunipat ka ambay na ito nipunihotan di perdomaan salibio di sini tu dia biar sudah mengalahkan jimat untuk dahotan pahamuan nungain pe dihina namar-namarang o para punta si Raja Tabatua munte margana nang diraja niya mangborunang na piningin nung perjulo be di memel jala di pohon raja ni ulah-ulah ta nungain nga di julot ta be ima parumayan anak dohot parumayan ta totong do ikon lasruhata ikon ulu-ulupat ta ron sida jala poholot ta asa dus marwata deh buhat. Jadi kepada bapak yang dari Seribu Dolok ya atau Tanah Karo ya sama abang, jadi duluanlah bapak bersama abangnya ya. Ini saweran ya, saweran. Abang anda. Dison nungamar lihat mertulu habib popang dia punami raja itab batua. Rakot boru beri bebe. Dinang hual sok kami. Pardonga saripel ni anak dohot parumen nabi di basa tikyon. Jalan nunga huliat tok kami beat kalas neroha. Kalau hami dan sida hulu bihami. Atau baik mah godang na dari ada. Iya, iya. Aku tak jadi, kalau saya dari seribu. Seribu dulu.
Di anak Lord Parumay. Sumsumuni dia pananami o punggoy. Alahoma bapana di solak para. Sadanas miroa o hita naghihitan na parhamanang. Doon namin masulihatan ni sitwa tuwa. Hasta pulan si Bagandi. Idolo ko pagindingan. Horas no hita na maramarangi. Rapto raja ng Borokta. Aladingan no hita marsipadiri. Hey, mandato. Asa si Didi masih lupa golang-golang para una. Gusto ngelipe, naburu pasang kami, aparasi ulit. Yang di pengantin, ya anak doon parumayan. Atong Tuhan nama namang buhay mas-mas. Apa na namin? Nung asimpul siya kami, dihasutang para anak. Rapo raja ng Borunani. Di nang bulo-bulo pihami ang anak doon parumayan namin. Di naman gula-burupe ng sumuni. Asa sepulang kami berimbas at ikaw na tulong sumurong kami raja yung mula-ulang kami raja sinabi. At ang ito naman tokon. Pinaway buwan pinayato banguan. Pandaman ba si Diyo? Panuma, Tuhan sa kata. Tatung mga barisata. Hula-hula namin. Tulang nabi Raja Isinaga. Nasiyan sa Ribudolo. Terlumuwi na dihutang. Raja nami, hami mamurung muna. Marga taba, marga munte, marga na di bahasa tikon nung ada di hami raja nami. Asa hujung hami bamu. Asa lo bamu. Tipe unyang aman ni hula-hula nami. Lima raja si di bahasa tikon. Raja ni hula-hula nami tulang nami raja Isinaga. Horas mamang baru. Nasroh nami raja nami wahai masuk doh motor hastu bagasan dengan anon. Alani raja nami
dinamuradi hami raja ni pemurmuna magjakok kamu pasatai ma pikyo to hamuna di mana macalo pasu-pasu pardonga sarebeo berenami dohok berunami dohok berenami dohok berunami makita imam baru kami besiak udah warga sinaga macai latro hanami amang baru gabe kurang isur rodo kami akka udah makita imam baru iban apa hudok kami inakti uberi kami durono merutuk sama libat imam baru gabe kurang nyan mangutoro molo matulak kamu adon patulang dulu ako hapain jadi mahitay palinang sa kami ito kunyalaman di jolo bicara si namarampang na berjuang si bongkok na sino amang baru gabe kurang asa mana unang tertutup langit unang teror jumoro jode buat kita habi jadi habi gabe kurang sama jadi di mau lihat mak di Tuhan tak mau lihat mana kita saluh nang di kepunta si jolo dulu tangan doga sapun jari-jari pasapun bisa lagi parjul maju tomat tadi mata situ misalnya mau lihat mak produksi kami harga sinaga suak-suak nang do buru bere do ibere so sambil mangadia pahamin ng pasaton pagdudin namin yung maparo jadi so ni mak siatur mula-mula, siatur mula topa. Baik maju kondok mula-mula, tahu sepuluh maju kondok soba. Jadi nasib pelima tak sudah cukup dari pada lepas. Menghabis siatur mula-mula, siatur mula topak, baik mula-mula tas padu untuk lepas sopak. Baik bagi dia gabe ke horas. Lalu isi mama satu kami, aku yang berenang. Untuk sesajian nggak boleh terpatu makan. Siap kami udah berkesindaran. Amat tadi pertama pasti kopon gudang palsu. mau lihat yang tulang kami donon nami soleh hatu mesti tua napi nasa amuna harus berpir nasa hari nang nomor hatu dia kata di robian horas mami pamurumuna nama jalo mati pagada madi rajai nama alian mari tulang nungahu jalo hami tapi nauli tapi naringga sat kamuna hula-hula nami marhiti harus berpir atong raja nami rodo hami marsoba mandapotok kamuna mulutumpe ulat tangan 10 jari-jari para 10 jari si majujung inna hatani si tua dan sudah urung yang tunggu laku gabe balila dan sudah pasahator sobani baru uhum mandapotok hula-hula mulutumpe ulat si bainon nasa sadia dinam rede rajaya sarohami amang pada nami asa borhat kami masahato sobanami mandapotok raja ni hula-hula nami raja sinaga bae majokordang na nakopar tu siya sa borhatan Jadi sana boleh buat pahami dah jangan
asa nung nai masoni hata ni sitio tua asa sititi masyo pa golang-golang para huna kum soni pe dan nai manok para jai atong tuhata mana mangkoy pas Kalau di masa tapo di zona Manggoro, Magdaon, buat senami, lumubog ma baka namin. Andiyan ba? Sa gulo ya. Naros sa gulo. Lumabawas tumon, makide kahangon. Jadi magitema Manggoro. Ang begitu matangyan magmata di bata. Ang dia lang tabay di hamo pasu-pasuna. Suwag-suwa lima nang dipere namin doho puro namin. Sino akan toma mangonsolis di rubi. Oras mahal na dari hula-hula na magkaro, malipagat na mag-ihaw ang buro namin na mga paso-paso hodo di mana ay perula di nang mamok ka pardo nga saripeo na siya ostro hanam ya kerajaan ini iko poholo ni raja itu memang ni raja itu ima anak itu dari moto buru-buru sorry matulah pasata Kasi kami, grabe mama at oras sa hubtaan na memang baro, ditarima din ang mamohon. Bere namin doon buro namin, amang baro. Kalau terlibat kan dari namin ang baro na, ang baro na, pugolhan. Sa loma ka rin na uli, yung kahit ang baro. mau ya Parang sinabi, ato pa. Bakit ito kasi natin, may tiro, alam mo. Bisa lalu
ko pa kulang-kulang pangabi. O di susah niyo ang guru na boy para patubahani. Mamere, mamohol, burunan kehilangan. Amat kalimatama, pasahan ko, gudang pasu-pasu. Namin ibasa tukyon. Pagay na muna, maghiti kami ang muna. Samsoni, marunga-munga do, tangan namin ang talungan ni anak do, korban namin, ibig kamu maghiti po ang pulang muna dyan namin. Raja namin, boto kami, raja na burju, hula-hula na burju do, ako mga kurang. Alani do, namin do, muli ati ito hamuna. Asal do namin, sone hatan, siyo tuwa, di papanan ni raja, maradupok kami. Asa arirang na marhanto, na tugo mga oras sa sabihan. Oras mahami ang kagalang muna na magjalo, magibaganda, magibaganda ng mga leon. Matuto. Raja namin, asa huliti kami jo ulah buat tulang ala bulang nak kining memukau lauta tulang apa majaluhan satan itu tulang sama ulah Lalu tas tiyo-tiyo, di malapan ko ang mo panatapa. Baik masih tiyo-tiyo, ang baru matuhan sa haka. Sarali kami dia sama tikijo di kami saruknya dihita na marang-marang peparna punta sila sa tambay Hopar. punta kuarna Di bawah yang porta. bisa bilang namin ang muna Di hita para putas madubang, do paliaran. asa tajalo di Asa ulurun ta sano. raja isi mulia tongga si matuba Laho malikobi ulaon. Huhut pasato boras pin. Do mene nasian akahita, do nasian akahululeta. Isok kita, sanang mahalo ko talong sa koton, amang boruta. asa hukum kami raja di hula-hula namin raja isi mulia to hula-hula di hula-hula namin baik maju kondang na bagagi amang papada namin na pala mo ni baik kami ka masoba mani Tuhan na rundi mauloto pasan kami matikyon turajayin raja ng ulah-ulah namin. Hula-hula namin para kapulutan, tulang ni Paromen mo. Mabuhat boras sa Tiritobi. Jadi lawas atong mahami. Asa julosahan ma pasan tamin no. Asa masak stami do hatana. Jadi itulah. Alay ang nagpubisyo pasan tamin. Ima, nene, nasyak kami do nasyan hula-hula ta sa duhuna. Pasan kami. Lawas aton parbuay ujangan mahami. Supar kilehon nami marga munte manang bergataba margana. Asa bay pa joon na hupat si asa upasan tami boras si Pirmiton Dion. Mangusan ko guru nami do nila nami 5 boras hujakan. Baik damang anak kita di Malaysia mo. Dibakihan sa itong video. Pili ba sa room atau demo? Tentu mah dibilang kamu.
Berhubungan komunikasi di masa kami itu ada nabi Castro, masuk-masukan berbeda. Ini semua ada meme yang kita sakura. Yang benar ada yang dilakukan nabi nama-nama itu orang dalam sana. Kemudian kah, dilakukan nabi juga punya beda-beda kok. Atau orang yang ada nabi, atau orang yang mengakuan dia, atau orang yang begitu. Karena nabi itu maka lebat kacang dulu. Jadi mana sini mana sinamuna jadi negara. Ada perlu kami mangga pas-pasnya dari kasar raja. Masih tidak kami, mari dia pun. Dok kamu pas raja lagi. Asal tuan ada di situ orang kita. Asal hari ini para hampir dia ada di mana dia. Orang semua kamu pun nama kamu dia minta apa? Apa campur? Masih pada jamaah dia dari mana. Dewan juga ada dua. Raja kami. Kami. Pinaho at nadiyo binatibang matang. Badamang mas studio las baduma dua sahabang. Ali amang nabasa madok mulyati hami di bagasa tikyot wadupamu di bakilalaho rohanami Tuhan asin rohami nasa doktong satia mangaramuti hami li Tuhan tarlumuwi ma Tuhan namarlas ni roha na duha suhuton di bagasan tikyon ima na majalo pasu-pasu pardonga sarition anak dohot buru ni huriami ali Tuhan ali Tuhan pasahaton nami ma keluarga nasida tutangan parasian mi asa gabe keluarga nadiar maradopot Jehovah nasida ni Tuhan gabe keluarga sipirion di tonga-tongan ni keluarga masyarakat terlumowi me Tuhan gabe keluarga halomuan di roham ale amang dia basa dia palatikyon nung rade si panganon si inumon na pinatupani hasuhuton nami ale Tuhan adorang sohu pangak kami jumulong mapasu-pasu si panganon si imumonon alik amang asa gabi tau pargogo tu daging nami boy hami mangguti akaw law nami hobar may ilomon roham terlumuwi may ale amang nanayang duton nami gabi di akaw law habatahon nami di dua keluarga belah pihak ginting marga na dohot si burian totong Tiroy na sida ni Tuhan asa dupa mardalan ulono di bagasan sonang ni roha nang disaluhod na si Tuan natorok aka otang apya ni Tuhan naro apala di dikyon pasu-pasu masaluhod na hami ni Tuhan asa salu na hami marlas ni roha mamugi kasangapon guarmi diak kadosa pangalison nami jumolo may urasi asa tamado pe hami majalo ragam ni pasu-pasu ni mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami todopamu. Amin. Dihamuna bula-bula kami si burian si matuhan. Akka tulaga berdaya usaruji. Jelas lewat tadi dikyon. Lima nama calo masih-masih pada masa itu. Anak kami nagabe hilamuna burumuna nagabe parungan. Disoro do kami suruh darah pemurung kamu dua. Sabuan. Jun. Nasa sadia. Raja nami dang nawakuli kami terlumui matois di pakihan. Alay tungno iyo binabusan kami siang kami pemurung muna. Asa dohorong masawan hatani ito ko naman doktor. Asa puso di jabi-jabi matu bulungi si marlasan. Tung sorong pejun naboy dapat katabi Tuhan muna hulugan kami sa luna. Sa Tuhan tama napasikopon pasu-pasu na. Buru nami nagabi terang muna anak muna nagabi lalaki di bawah satikon rohamu mata butok kami rete ng bulu muna nas roha nami alani hai di temblos roha nami mata butok kamu nasa luna kumurut kalau bisa malam ke akalong baru di kerawang kok 13 dekis video dekis dulu nabuhi tapos kami kenas roha nasa yahunda nasa roha mang sama kami studio na madok asa sisi masih lupa kumal pengarauan waktu sisa dia namompong ke dulu dan melason kepada tahu dong awat tadi wata anak dong nama koi pas pas dari jauh horas di oke penggolong di dokter kita do Sri Paino do ke simu dulu jadi situ
Lohok penggarian, lohok pahorasan, dihamuna tujuan nado. Dihamuna. Iyo nama, muna tujuan nado. Asa sini Radai Siburian, Toga Simatupang. Belum sesuai kaya sekali tulak. Sausoni, yang katulak ko kung namin hula-hula ng hula-hula ng sa lingkod. Nabi kumara, jadi kita. Sorry banyak yang merasa lunar dan asa sa dinibak ko na muna kerajaan Mami tulang mo bere. Son pasantagan non Unang nama ko tiga pangalan plus kalusupan dorahan Sa donon namin terus rata yang kadon pantabarang soalnya pasantai makam lati Moro to sono bere. jadi kamu dong tiga pangalan itu Alam na lang yun, nang pagkati may apa itu tiga pangalan tisu pasang kamu dulu jadi dihamuna na dyan hula-hula. ulah Tawagin ito lang namin. ada kan kita berikan apa di sini pantabarang Iyo, tahu. Tiga pangalan kembali be iya Amna? Kedua. Terus saja. Bagaimana kedua? Bisa mati dulu. Oke. Oh, lihat turun kedua. Tu, Baik, tingting. ada Naman, dua. Ada dua. buat kamu yun. Buat kamu yun. Alam kamu yun. Kapag wali kamu. Tiga pangalan mau siau. Marohakmu dihoho de bata toto. Dibaik sude tinggal basamu nang nilehomu diawon. Ay dipatongon honotong sude narikot diawon. Hata dito hata di Bagasan sa Dayon, Imag Kamis tanggal 10 Januari 2020 siang almanak HKBP. Nanenen siang pangungkap secara ayat 2 sa manong mandiro. Aulo bonana jala ujungna ina Tuhan debata. Debata nuai debata nang aruhian nanain roi si gonggong saluhuna. Di hata Indonesia didokon. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Kami yang mahita. Tuhan di bata, paginggan basa, utong roho, maningkiw ko nari, pagbagasan ko tayo, ibagasan ilas ni roha. Lima, kami masih pangano, ini, inaradi ni asa ni roham, maghide-hide, wana ng batang yari sa dariyon. Paso-paso mo ma di panganoni. Jadi ko na baru dala tarububi pahisar kung kakta pamatang pinahuyurang kita. Dokter ni Tuhan bona ni kasaguton na paralihong si panganon si Lumoni asi maroham dinasida. Asa sa bahamu bingod na siya pagkahoman na latungin gas. Batuan namin, budan namin ulit. Asi maroham, luas mahami bagasan las ni Roha, dalububi na mahula-hula magburu, ginting doon si Urian. Rap, akana ni utang na bagasan yun. Takasuy mo tuwa ni Tuhan, bona ni ulaw namin. Sipilit ho siyang tumatuma namin anak ng guru de Juliani. Dari sada ripinaibar tipos Dion.
Tuhod wali Tuhan upasa kami. Asa ho manugulog mga daragay. Parsaribiyon na ibarwi. Didiya na siya maringanan. Dalagabi keluarga Sitiruon. Do keluarga na marlas ni Roha Kasbagom. Do tolong ni Roha ni Mata Ama. Dohot pagsauran ito di perbadiya na matunganin kita sa lupa. Amin. Oras na pinasa sa bulan ni Hagin ito.